the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Miodrag Vujović, a vi gledate emisiju Dijalog televizije Palma. Vaš i moj večerašnji gost je doktor pravnih nauka, gospodin Božidar Mitrović. Gospodine Mitroviću, dobroveče i dobrodošli u Dijalog. Dobroveče, bolje vas našao. Ja vas molim da vi ste u užim stručnim krugovima poznati, u užim opet krugovima medijskim ste također poznati, ali za širu javnost da za početak emisije kažete u najkraćem neke svoje biografske podatke. Pa eto, ja sam rođen 1953. godine u Ivangradu, dakle u Ivangradu, iako je to sad grad Berane. Završio sam pravni fakultet u Beogradu 1977. godine, tu sam završio i postdiplomske studije, magistrirao sam sa temom reklamacije kod ugovora o međunarodnoj kupoprodaji. Završio sam posle diplomske studije ugovori u međunarodnoj trgovini, što mi je jako koristilo u praksi, i doktorirao sam na Moskovskom državnom univerzitetu Lomonosov sa temom reklamaciono pravo, što je nova primijenjena nauka u okviru ugovornog prava. Dakle, vaša doktorska disertacija i kasnije knjiga koju ste izdali je novina u primenjenom pravu. Međutim, mišljenja sam da ćete u pravnim krugovima pre biti zapamćeni po tome što ste, pored one dve klasične podele prava koje postoje na ovoj planeti i koje svaki pravnik uči na pravnom fakultetu, vi dodali još dve kategorije. Pa vas molim da sve četiri pojasnite iz vašeg ugla za naše gledalište. Pa nažalost, kad je počelo bombardovanje Jugoslavije, ja sam bio prinuđen da konstatujem da je Zapad uzeo revanš komunističkim sistemima koji su se proslavili jednom glupošću. To je telefonsko pravo. Naime, u svetu postoje dva pravna sistema. Znači, to je kontinentalno pravo koje se bazira na zakonima i konvencijama i iz toga se izvlače konkretne odluke za svaki konkretni slučaj, i precedentno pravo koje se zasniva na sudskim presudama i iz toga se dalje izvlače novi slučajevi i rešavaju drugi mogući sporovi i prava i obaveze se utvrđuju. Međutim, socijalizam, odnosno komunistički režimi su morali da napuste podelu zakonodavne vlasti, sudske i izvršne na samostalne, na samostalne zasebne vlasti, zbog toga što su propagirali diktaturu proletarijata, koja je podrazumevala da izvršna vlast ima supremaciju, znači da je nad sudskom vlašću. Iz toga je proisticalo da izvršna vlast u stvari sugeriše sudu koji postaje nesamostalan kako će da reši pojedine sporove, i ja sam taj termin telefonsko pravo čuo u stvari u Rusiji, jer oni su imali krajnje izražene sve te probleme, odnosno u Sovjetskom savezu, tako da je termin vrlo interesantan. Međutim, znači, toj gluposti Zapad je uzeo revanš time što je promovisao jednu još veću i kardinalniju glupost, to je Tomahawk pravo. Znači, tamo gde su procenili da je pravo samo sila i da na osnovu sile i supremacije u vazduhu koje im daje Tomahawkci, te rakete, mogu da izvlače pravo proizvoljnog rešavanja međunarodnih problema. Znači, to je jedna takva glupost koja može da košta ovu civilizaciju.
u tom smislu što više ne važe nikakve međunarodne konvencije, nikakvi zakoni ne važe. Ja sam se pozivao i na precedentno pravo, znači pošto je očigledno da su... I to mi je interesantno zbog toga što taj Tomahawk, osim što je rušio Srbiju i ubijao Srbe, on je po vama definitivno porušio, ne samo po vama, nego je porušio međunarodni pravni poredak, ali vi onda u Rusiji, u Moskvi, pristupate organizovanju međunarodnog tribunala za suđenje NATO paktu i tada kažete po važećim, znači od strane sveta prihvaćenim vrstama prava i po kontinentalnom i po precedentnom pravu NATO pakt je izvršio ratni zločin i tada dajete ovaj primjer iz 1914. godine kad je precedentno pravo u pitanju. Da, znači 22. i 23. maja skoro sve zemlje slovenske su održale vanredni kongres Sveslovenskog sabora na kojem je usvojena jedna interesantna rezolucija. To je u Moskvi, da, gde je konstatovano da je 14. godine bio takav precedent, znači takav slučaj koji je rešen prema zakonu koji je međunarodnom pravu koji podrazumijeva suverenitet kao element međunarodnih odnosa. Naime, Austro-Ugarska je 14. godine, kao što je nama to poznatije, tamo je manje to poznato, zahtevala da Srbija primi međunarodne, odnosno inostrane policijske inspektore. I Srbija je to odbila, poštujući svoj suverenitet. I to pravo suverene države da ne prima na svoju teritoriju inostrane inspektore podržale su i Sjedinjene Američke Države, i Francuska, i Rusija, i Engleska. Znači, to je precedent koji bi u sadašnjim uslovima i koje su morale da poštuju i Sjedinjene Američke Države, koje imaju taj precedentni sistem. Međutim, oni su očigledno i to pogazili, tako da nikakva pravila ne važe, niti kontinentalno, ni precedentno pravo, osim Tomahawk prava. A može li se analogijom zaključiti da bi onda Haški tribunal, koji je sebi apsolutno, dakle, neovlašćeno prigrabio neke kompetencije da sudi ljudima i događajima na ovim prostorima, može li se onda reći da je to sud iz telefonskog prava? Da, očigledno. Međutim, ovdje je opasnost daleko veća. Znate, ponavlja se situacija, ja sam u knjizi koju sam objavio 1997. godine reklamacionom pravu i reklamacije po povredama ugovora ukazao na opasnost koja preti civilizaciju u tom smislu da se ponavlja situacija iz rimskih vremena, kada se sukobio sistem zakona i ideologija. Znate, i u ovom slučaju, umjesto da insistiraju na zakonu zapadne zemlje, one napuštaju sistem zakona i međunarodnih konvencija i to precedentno pravo i oslanjuju se na pustu silu, znate, koja sprovodi Hrista na Golgotu i faktički dobija se jedan povratni efekat neočekivani, da ideologija, znači ne zakoni, pobeđuju civilizaciju i pobeđuju pravo i civilizacija je doživjela krah. Faktički je trebalo civilizaciji nekoliko desetina vekova, odnosno nekoliko vekova da se oporavi, da bi 1804. godine bio izvršen povraćaj na rimsko pravo kao osnovu civilizacijskih osnova. Znate, to je tragedija koju mi često ne sagledavamo, a to je upravo taj sukob spuste sile i ideologije. Znate, kad se napušta zakon i neki principi koji važe, izabira se, kao što je bilo pri raspeću Isusa Hrista, odabir i oslonac na pustu silu. Znate, tako da sam ja 1997. još ukazao na taj stravičan problem, jer ovo pravilno kažete, taj Haški sud očigledno deluje po principu telefonskog prava, kako mu sugerišu. Znate, mi smo na tribunalu oštro osudili to što Haški tribunal očigledno nije poštovao pravo da osudi tu agresiju. Tako da je to stravično, mislim, i to ćemo vidjeti posljedice kakve će biti još, to niko ne zna. Da.
pogotovo zbog ovih tajnih optužnica, institut apsolutno nepoznat pravu. U postupku nijednom koji ja znam ne postoji nešto što se zove tajna optužnica. Uhapse vas pa onda kažu imaš tajnu, a sad i nekakva zapečaćena još kao promovisana ovih dana kad je uhapšen general Galić. Da, to je stravično nešto. Niko, ja verujte, ne zna kakve su posljedice. Zapad se osvestio malo sad kad se suočio sa ovim u Čečnji, iako je to apsolutno potpuno drugi slučaj, to je unutrašnji problem Rusije, ali oni su tek shvatili posljedice kakve mogu da budu napuštanjem uopšte pravila koje su uspostavljene posle Drugog svjetskog rata. Znači, to je kreiranje potpuno nečeg novog, čak ja ne bih rekao i novi svjetski poredak, to je neko ludilo i to upravo Tomahawk pravo. Da. Ove godine izdali ste upravo knjigu gde ste malo šire elaborirali, to je u stvari multimedijalni projekat, kompakt disk, imamo ovde na stolu i knjigu i kompakt disk, to je genocid pod nazivom Genocid nad Rimljanima i Slovenima. I da za naše gledalce prvo razjasnimo vaš pojam pustinske ideologije. Pustinske ideologije, pod pustinskim ideologijama ja određujem one ideologije koje su nastale u uslovima pustinje. Kod njih ne samo mesto nastanka određuje ne samo ime, nego određuje i unutrašnju silu tih ideologija i korisnost, što je apsurdno, znači tih ideologija. Jer ja ih ocenjujem u izvesnom smislu kad se one javljaju u svojim ekstremima vrlo negativno, ali isto tako obzirom da civilizacija često prolazi kroz ekstremne uslove kakvi su uslovi u pustinji, te ideologije su korisne i jedini opstanak civilizacije, odnosno određenih slojeva ili naroda, baš zbog tog fanatizma koji je mogao da se izrodi samo u pustinji. Ja pod pustinskim ideologijama smatram judaizam, hrišćanstvo, muhamedanstvo i komunizam, jer su one objektivno nastale u pustinji. I u tom smislu oni imaju pozitivni efekat za opstanak čovečanstva baš zbog tog fanatizma, ali često se javljaju i u negativnom svom svetlu. Znači, posebno kad ekstremisti koji promovišu te ideologije i nastupaju sa pozicije isključivosti, porazan je efekat po civilizaciju. U tom smislu ja ocenjujem da je i Madeleine Albright, koja se sad menja čak ime i u tom smislu promoviše se kao Madeleine Albright, jedan od ekstremista tih pustinskih ideologija, upravo judaizma, jer mislim da ona ne izražava samo svoj interes, nego promoviše interes finansijskih centara, svetskih finansijskih centara moći koji su napravili piramidu od dolara i u tom smislu vode svu ovu agresiju protiv Jugoslavije ne sa krajnjim ciljem da unište samo Jugoslaviju i srpski narod, nego da unište evro kao novu valutu koja može da ugrozi tu veštačku piramidu koju su oni organizovali štampajući dolare u neadekvatnom ekonomskom odnosu sa realnim ekonomskim bogatstvom Sjedinjenih Američkih Država. U tom smislu ocenjujem da i hrišćanstvo ima svoje ekstremiste. Smatram da je Vatikan centar ekstremizma hrišćanskog, u tom smislu što je Vatikan uništio pre svega Rimljane, uništio Acteke, Maje, u Severnoj Americi bio nosilac uništenja Mongola koji su naselili daleko pre Kolumba Severnu Ameriku, koju mi nazivamo crvenokošci, iako su to u stvari Mongoli koji su, dok je popstao onaj prelaz Moreuza između Azije i Severne Amerike, naselili Ameriku. Tako da isto muslimanstvo ima svoje ekstremiste, znate, i oni su između sebe podeljeni na neke koji su komunikativni, komuniciraju sa drugim kulturama i one koji su nosioci džihada i tako dalje. Također i komunisti imaju svoje ekstremiste. Na primjer, ja bih istakao činjenicu koja vjerojatno nikom nije poznata,
da Madeleine Albright ima rođaka koji u Beogradu ima spomenik u centru Beograda. To je Moše Pijade, bliski rođak pred politikom, znate, koji je ekstremista, koji je propagirao diktaturu kao oblik upravljanja Srbima i Slovenima. Tako da kad Madeleine Albright govori o diktaturi u Srbiji, ona je u pravu, ali ona ne kaže da je diktaturu promovisao i propovedao njen bliski rođak. Znate, kad ona govori o masovnim zahranjenjem, masovnim grobnicama, ona je apsolutno u pravu, ali ona ne govori da je to činio njen rođak Moša Pijade, koji je, znate, bacao u Crnoj Gori u jame onim grobljima, pasjim grobljima i tako dalje. Tako da, ja verujem da ruski organi to znaju, ali njima odgovara Madeleine Albright kao ministar inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država, jer niko nije kompromitovao američku demokratiju, američko društvo i američku politiku kao što je učinila Madeleine Albright. Znate, nikakva sovjetska propaganda nije tako naštetila Sjedinjenim Američkim Državama kao što je to učinila Madeleine Albright i Levinsky, koje, ja mislim da su Monika Levinsky, koje su iz jednog istog tabora dejstvovale. Znate, Madeleine Albright kao zaštitnik predsjednika, a Monika Levinsky kao inostrani agent koji je otvoreno ucenjivao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da bi počeo bombardovanje Iraka i Irana, upravo zastupajući tu finansijsku elitu Amerike. Tako da u tom smislu civilizacija se nalazi pred užasnim ponorom da prepusti primat ekstremistima koji promovišu ove ideologije u najcrnjem svetlu. Ja ističem pojam pustinskih ideologija kao nešto što treba da bude osnov razumevanja, odnosno da stvori razumevanje između različitih koncesija, kao pojam koji treba da izmiri i srpski narod, znate, jer Srba ima i muslimana i katolika, i Srba ima pravoslavnih, i Srba ima komunista. I mi moramo da znamo da je to različito opredeljenje ili sudbina ili nešto što je nametnuto, kao što je u Hercegovini nametnuto tim pravoslavcima jednim koji su morali pod ognjem i mačem da prihvate katoličanstvo. Mi moramo imati bratsko razumevanje da su oni isto Srbi. I u tom smislu isto tako ko je komunista, mi ga moramo razumeti. I ne može Madeleine Albright nas da bombarduje za to što smo mi prihvatili i njenog rođaka bliskog i njegove propovedi o diktaturi kao oblik upravljanja Slovenima, kao neko naše opredeljenje u nekom vremenskom periodu. Znate, naši komunisti su napustili te dogmatske pristupe, ali šta se desilo? Oni koji su promovisali komuniste i te ideje nisu napustili niti su promenili svoje ime. Tako da u tom smislu ja se nadam da će isticanje ovog pojma pustinskih ideologija dovesti ne samo do razumevanja među Srbima, što je, znate, osnov. Ukoliko se mi i Srbi između sebe ne izmirimo i ne razumemo jedan drugog, nećemo razumeti ni druge koji nas okružuju. Očigledna je tendencija, znači, nekih inostranih krugova da među Srbima ne postoji mir, da među Srbima ne postoji razumevanje, ali oni moraju shvatiti, ukoliko Srbi ne budu mogli sebe da razumeju, da neće moći ni druge da razumeju. Iako ja procenjujem da je Sjedinjenim Američkim Državama najveći interes sada da stvore dugoročno nestabilnu atmosferu u Evropi. Ja sam u knjizi ukazao na jedan pojam južnoamerikanizacije Evrope. Jer očigledno da Sjedinjene Američke Države, dakle ja bih rekao ne Sjedinjene Američke Države, nego vojni centri i finansijski centri uticaja, znači ja razlikujem oligarhija, znači ti ekstremisti koji postoje unutar sistema pravnog i političkog sistema Sjedinjenih Američkih Država, nameću jedan sistem južnoamerikanizacije Evrope. Ja sam u tom smislu na jednom protestnom mitingu nazvao ovog Žaka Širaka Petenom, jer znate, i Peten je prihvatio da je Nemačka
41. odnosno 39. godine toliko premoćna da se jednostavno priklonio većoj sili. Tako i Jacques Chirac na uštrb Evrope poklonio se Sjedinjenim Američkim Državama. Ja smatram da je on tipičan Peten koji je žrtvovao Evropi toj sili. I Evropa će osjetiti duboko te probleme južnoamerikanizacije. Šta to znači? To znači stalno izazivanje sukoba gdje se Sjedinjene Američke Države, odnosno ti centri, ekstremni centri u okviru Sjedinjenih Američkih Država pojavljuju kao nosioci rješenja krizisnih situacija. Jer sada se u svetu najviše plaćaju krizis menadžeri. Znači menadžeri koji u okviru jedne firme rješavaju kriznu situaciju i daju određena rješenja. Ove pustinske ideologije su tipičan model kriznih situacija. Znači oni su model rješavanja upravljanja društvenim sistemom. Znači religija je samo jedan element te pustinske ideologije. U tom smislu su one vekovima nuđene različitim vladarima i ekstremisti koji promovišu ove ideologije stalno su se javljali kao nosioci, dajte mi ćemo vam rešiti krizu. I znate, kada dolazi stranac i nudi vam da vam reši krizu, on prethodno i stvara potrebu za tom krizom. Znači u marketingu je najvažnije stvoriti potrebu za proizvodom, a onda tek ponuditi proizvod i onda ga realizovati i promovisati sa trademarkom određenim. Tako da su nosioci ovih pustinskih ideologija stalno bi nudili taj model organizovanja društva gdje je religija jedan element, a sve ostalo nadgradnja. Međutim, šta se dešava i šta se kroz istoriju dešavalo prilikom implementiranja tih različitih modela, da li je to judaizam ili je, kao što Pavić govori u Hazarskom rečniku, kada je vođena rasprava koji će se model prihvatiti od te ideologije organizovanja društva, znači opasnost je što oni ne nose nikakav rizik. Šta ako se dese određeni problemi? Vidite, u tom smislu narodi čiji su ideolozi nosioci tih modela kriza, rešavanja kriza, suočeni su do te mere sa problemom koji se može javiti u slučaju neuspeha modela koji je ponuđen i koji je prihvaćen od jednog društva, da imate slučaj da, na primjer, kod jednog jevrejskog naroda oni su prihvaćeni zbog svojih ekstremista da uče, na primjer, društvene nauke. To je kao opšte pravilo prihvaćeno, da uče društvene nauke, a uče i određeni zanat. U društvene nauke osvajaju da bi bili u funkciji tih ekstremista u osvajanju vlasti, jer oni ih koriste normalno. A istovremeno imaju zanat u trenutku kada model koji je ponuđen od strane tih ekstremista propadne, da u bežaniji kao izbeglice u novoj sredini mogu brzo da nađu hleb, jer sa društvenim znanjem društvenih nauka koji im je koristilo u osvajanju tog sistema i realizovanju modela krize ne mogu da uspeju. Tako da vidite kako srpski narod sad preživljava kad su 650.000 izgnali iz Krajine. Prvi koji su se snašli, oni koji su operativno mogli nešto da nađu, da otvore neki kiosk ili neki zanat da realizuju. Tako da je to jedna tragedija i to je model koji ima svoja određena pravila. Ili recimo uzmite Levinski, ona nije uopšte slučaj, ona je pravilo delovanja tih ekstremista, jer kada nisu mogli kroz realan pravni sistem da protnu ideju, odnosno neophodnost da bombarduju Irak i izazovu tamo krizu i spašavaju ceo taj region od konsolidovanja i da bombarduju Jugoslaviju, da bi izazvali krizu u Jugoslaviji, oni su iskoristili Levinski da ucenjuje otvoreno, znate, javno, to je stravično, da ucenjuje otvoreno predsjednika Clintona. Međutim, to nije jedini slučaj. Vi imate Raspućina u
ruskoj istoriji koji je bio isto tako korišćen kao model za ucenu i manipulisanje na dvoru Nikolaja II. Jer to je isti model ako vladar neće da se pokori. Jer šta je bilo u Rusiji, mi to malo i znamo, kada je Nikolaj II odbio tim monopolistima sa Wall Streeta, manipulatorima, u stvari špekulantima, u onom negativnom smislu, jer spekulanti, da, imate na berzi oni normalno koji vrše... Spekulacija kao posao. Da, kao posao, a ne špekulanti u smislu negativnom. Znači ta finansijska mafija kad nije uspela da dobije od Nikolaja II koncesije, ona je isto iskoristila Moniku Levinski sa bradom tog Raspućina da vrši malverzaciju i da ucenjuje kralje i da razdire tu porodicu jadnu, i kad to nije uspelo oni su organizovali vojni puč zajedno sa Lenjinom i u tom smislu dobili svoje. Tako da su to neka pravila delovanja tih pustinskih ideologija, odnosno ja ne govorim samo o pustinskim ideologijama, nego ekstremistima koji nose te modele. Da, kao žrtve ste označili 3 naroda, to su dakle Rimljani, Hazari i Srbi. U toku emisije ćemo obrađujući stavku po stavku svako objasniti, a sada, poštovani gledalci, je pravo vreme, koliko ste zainteresovani da i vi postavite neko pitanje našem gostu, to možete učiniti preko telefona 367-00-22, evo ga upravo na ekranu. Izvolite, uključite se u razgovor. Gospodine Mitroviću, vi kažete, znači kao eklatantan primjer, kad se pravo ubija, da se uništava, da se vrši genocid nad jednim narodom, i tu nam dajete primjer katoličke crkve i Rimljana. Vi nas pozivate i prozivate, kažete, dajte mi koji je narod naslednik Rima, ko to danas predstavlja Rimljane, ali ste to uradili na originalan način. Raspisali ste međunarodni konkurs da odgonetne se odgonetnuto, znači da se pogodi šta je to ime ruže. Znači prema romanu Umberta Eka, kasnije je Sean Connery blistavo odigrao sveštenika u istoimenom filmu, sve je odgonetnuto, ljudi su to gledali, film i knjiga su imali izuzetan uspeh, a mi večeras govorimo za gledaoce koji i čitaju i gledaju i slušaju, ali vi kažete odgonetnimo odgonetnuto. Šta je ime ruže? Pa na tom primjeru i za naše gledaoce da pokažemo kako je nestalo Rima i Rimljana. Pa znate kako, ja sam bio u situaciju kao vladika Rade kad kaže pleme moje snom mrtvijem spava, da sam sagledavao tu tragediju koja nam se pojavljuje u realnom svom značenju, dejstvu. U tom smislu sam hteo da ukažem na tehnologiju genocida Rimljana i iskoristio sam ime ruže, taj poznati roman, kao biser savremene literature, da bih s jedne strane ukazao na konkretnu tehnologiju, a s druge strane da bih ukazao da mi učimo istoriju često kroz te literaturne impresije i kroz filmske impresije koje su čisti falsifikat istorije, znate. U tom smislu sam zadao, u nekoliko listova sam objavio konkurs i zadao upravo to pitanje, pogodite ime ruže. Što se sve dešava, da gledalci znaju, u Moskvi, znači Rusija. Da. Jer sam ukazao i pozvao čitaoce da pogode koji je realni udžbenik, sam čak naveo, realno otkriven u sličnoj situaciji kao što je to bilo sa onim dokumentom koji je skrivan u filmu Ime ruže, koji je izvanredan film i izvanredan detektiv, iako je Umberto Eco rekao da je to istorijski roman. I on je na kraju romana objasnio u jednom eseju da ime ruže znači u stvari da stvari koje gube ime nestaju. Ja sam ukazao na institucije Gaja. To je udžbenik koji je otkriven
Znači, umjesto Aristotelove poetike, vi kažete, to su Gajeve institucije. Da, ja smatram da je on mogao da navede Gajeve institucije, da bi to bilo daleko logičnije zbog same teme romana. U romanu Ime ruže razmatra se naime pitanje svojine, jer benediktinci i franciskanci su vodili raspravu da li katolička crkva treba da bude bogata i da ima tu ogromnu svojinu kojom raspolaže ili ne treba da ima. I u tom kontekstu da je on naveo institucije Gaja, bilo bi daleko mnogo više toga objašnjeno nego što je on naveo poetiku. Iako je on kao veliki literator izvanredno iskoristio tu apsurdnu odgonetku da ukaže na to da katolička crkva u stvari kroz strah koji razvija kroz ljudi u stvari manipuliše i ljudima i narodima. Tako da je to vrlo ozbiljan udarac sa strane Umberta Eka katoličkoj crkvi. Međutim, ja sam ukazao na ono opšte pravilo koje je poznato u kriminalistici, da često kriminalac prihvata krivično delo da je učinio da bi prikrio, lakše da bi prikrio ono teže. Ja kažem, ne skriva li Umberto Eco time istinu i ne štiti li time katoličku crkvu od otkrivanja daleko većeg zločina koji ona počinila. I ukazujem upravo na tehnologiju genocida rimskog naroda, jer kako su otkrivene institucije Gaja? Veliki nemački naučnik je jednog dana radeći u Veronskom saboru čitao pisma Svetog Jeronima i slučajno otkrio da se ispod tih pisama prozire neki drugi tekst. I kad je posle niza pokušaja uspeo da odgonetne šta je to ispod, otkrio da je to kapitalno delo udžbenik rimskog prava institucije Gaja. Zašto je taj... Samo da pojasnimo gledalcima, pošto nemaju svi pravno objašnjenje, to se dešava, znači, početkom 19. veka, Nibur, nemački naučnik, on otkriva, rekonstruiše se 10 godina i vi tu postavljate naravno pitanje, s obzirom da je Gaj živeo od 1182. do 1110. Od 182. do 110. godine pre Hrista, vi kažete, pa svet po Gaju praktično nije radio 2 milenija, jel? Da. Taj udžbenik rimskog prava je strašno važan za temu romana Ime ruže zbog toga što institucije Gaja sadrže zakone koji određuju pitanje svojine. To je suština. Način prenosa svojine između živih i prenos svojine u slučaju smrti. I ako bi on naveo na kraju svog romana da je onaj sveštenik skrivao i sve druge ubijao da bi se sakrio institucije Gaja, bilo bi jasno u toj raspravi između benediktinaca i franciskanaca da rimska katolička crkva nema nikakav osnov za to svoje bogatstvo. Jer kako je stečeno to bogatstvo? Hrišćani kad su došli u prebogati Rim, oni su došli s praznim rukama, bez ikakve imovine. Oni su došli samo sa ideologijom, kako Umberto Eco sam kaže, da razdaju tuđe, da dele i razdaju tuđe svojim merilima, svojim saradnicima. Tako da kad su Rimljani prihvatili tu ideologiju nesvojine, znate, oni su kroz nekoliko vekova ostali bez svojine i ta svojina se našla u rukama katoličke crkve koja je propovedala tu ideologiju nesvojine. Znači, narod kad ostane bez svojine, on iščezava. Znači, ja polazim sa jednog stanovišta da su Rimljani upravo nestali ne varvarskim naletima, jer mi nemamo nikakvih historijskih pokazatelja da su varvari zauzeli Rim, nego su iznutra izjedeni upravo takvom ideologijom, da ono što sam govorio, pustinskom ideologijom koja je ponudila jedan određeni model za kriznu situaciju koja je očigledno bila prisutna u Rimu, oni su ponudili jedan model rešavanja te krizne situacije koja se obrnula protiv Rimljana,
koji su kad su je prihvatili ostali bez svojine i nestali kao narod. Rimska katolička crkva U svojinskom delu suština je, dakle, kad su hrišćani došli, privatno je postalo sveopšte, opšte, i onda je počela deoba prema njihovim merilima. Da. A glavni dobitnik u svojinskom smislu je Vatikan. Katolička crkva koja je postala najmoćnija finansijska organizacija u svetu i ne samo da je prigrabila imovinu bogatih Rimljana, nego je prihvatila i njihov jezik. Znate što je... Dakle, da tu elaboraciju o ime ruže svedemo na to. Umberto Eco kaže da je poetika, to delo što se skrivala, Aristotelova poetika je sva posvećena smehu u svim vidovima. I vi priznajete da smeh često može da pobedi strah, ali ste ovdje ukazali na princip nesvojine koji je prisutan, koji bi se izveo iz Gajevih institucija. Međutim, mi smo baštinici rimskog prava, Evropa makar, imamo čuvene iz 430. godine, ali kod Gaja ima nešto drugo. Gaj kaže, postoji sveta stvar i postoji crkvena stvar. Res sacra i res religioze. Po obe odrednice Vatikan ne sme da ima to što ima danas. Da, znate šta je bilo bitno? Da Senat određuje koje su svete stvari i koje su religiozne stvari. I u tom smislu jedna ideologija koja je došla nova, ona je, ne poštujući zakone, nametnula svoju religiju. Jer vidite, u mnogim zemljama su bile mnogobrojni bogovi i njima su se podizali i spomenici i Senat je određivao koji će spomenici biti, koji će ti spomenici biti res sacre, res religioze, i to je bilo nešto što je određeno zakonima, a ne nametnuto s polja ili iznutra. Tako da je to nešto potpuno novo. No, ja sam hteo time da ukažem da se ta tehnologija genocida Rimljana ponavlja u 20. veku protiv Slovena. Kroz komunizam. Da, komunisti su došli isto bez ikakve imovine, ali su isto tako došli, iako je tamo Nemačka finansirala pučiste u Peterburgu 1917. godine i čak sa Wall Streeta su bile financije. To smo gledalcima objasnili u nekoliko emisija. Tako da, ali oni su u principu došli bez ikakve imovine u odnosu na globalno područje Ruske imperije. Lenin, Stalin, Trotski. Da, ali su došli također sa ideologijom da je imovina opšta, da ona pripada svima, i kada su izvršili nacionalizaciju te imovine koju su sproveli kroz stravične zločine i genocid, direktan genocid i pokolj ruskih celih regiona, oni su znači promovisali tu nesvojinu, znači državnu svojinu, a posle 70 godina su proglasili privatizaciju, koja je neophodna, znate, kao... Vi je zovete mnogo konkretnije i adekvatnije ovoj situaciji. Vi kažete prihvatizacija. Da, to je u stvari jedan proces deformacije procesa privatizacije. U kom smislu? Znači, ta politička elita koja je stvorena u Sovjetskom savezu je iskoristila svoj monopolski položaj i pretvorila svoj politički monopol u ekonomski monopol time što su oni prihvatili pljačkom tu ogromnu svojinu u pojedinim preduzećima, sovhozima, kolhozima i tako dalje. Međutim, kod njih nije postojalo dovoljno kapitala da bi bili realni nosilac te nove svojine. I šta se desilo? Oni su prihvatili model inostranih ekstremista koji su u periodu posle onog puča 1993. godine opet kao nosioci tih pustinskih ideologija ponudili jedan model ekstremni, znači krajnje ekstremnih finansijskih ekonomskih rešenja koji su u stvari sprovodili da narod koji je ostao bez igde ičega ne može da učestvuje u privatizaciji, znači strani investitori dobijaju, koji u stvari ništa ne investiraju, dobijaju vlast na tom ogromnom imovinom u Sovjetskom savezu. I što je tragedija, to se dešava u svim slovenskim zemljama. Moja je teza, ja ne znam koliko, ja mislim da će vreme pokazati, da je bombardovanje Jugoslavije bilo
zbog toga što, znate, i komunisti su i kod nas bili svesno ili nesvesno, ja bih rekao pre nesvesno, nosilac te tehnologije genocida i nacionalizacije i svega što se dešavalo. Da. Ali u posljednjih godina oni su se faktički, što je apsurdno, pokazali kao jedini zaštitnik tog otuđenja jugoslovensko, odnosno srpske imovine inostranim investitorima koji faktički ništa ne investiraju, nego hoće samo da bud zašto kupe imovinu i fabrike i sve ostalo. Vi ste u intervju sred bombardovanja koji ste dali za jednu medijsku kuću preko interneta rekli decidirano da je jedan od razloga verovatno i to što je Srbija odbila da zastavu u bescenje prodareno i Koreancima, a pošto Zapad u ovom trenutku, odnosno zapadne ekstremiste i nosioce ove pustinske ideologije, kako je vi zovete, ne interesuje nego da kupuju samo u bescenje, oni su pribegli tim metodama. Da, oni su, eto to što je realno, oni su porušili zastavu i sad na zgarištima svih tih fabrika koje oni su porušili, očigledno je da Jugoslavija neće moći da obnovi sve to i oni očekuju da bud zašto dobiju i da oni budu nosioci svojine. Znate, ja sam sticajem okolnosti, pošto nije radio Beogradski aerodrom, kad sam došao u subotu, ja sam sleteo u Titogradu i tamo je stravična situacija. Znate da već neke fabrike stranci kupuju bud zašto. Mada smo mi u tribunalu i na Sveslovenskom kongresu upozorili Zapad. To je mnogo lepo upozorenje. Da vam kažem, ne, situacija se menja, ne treba biti u tom smislu pesimista, mi ćemo vidjeti na šta ćemo sve doći i kako će se to realizovati. Mi smo upozorili da ukoliko Zapad ne nadoknadi štetu Jugoslaviji, da će se bombardovanje smatrati aktom zloumišljenog, kako to reći, prednamerenog, umišljenog genocida nad slovenskim narodom. U tom smislu da je očigledna bila namera da sve poruše da bi prisvojili. Da pritome sada hoće da kupe s jednim jedinim dolarom da kupe nešto u Jugoslaviji, onda je to umišljeni genocid nad srpskim. Da, znate, ukoliko bilo, tamo je bila definicija jasna, da ukoliko bilo ko sa zapada dobije $1 kapitala pre nego što se izvrši naknada štete, to će se smatrati aktom genocida, to što su oni počinili bombardovanjem i daljim dejstvima. Naime, to je... Počeli ste u Podgorici, su već neki kupili i tu vidite veliku opasnost. Da, to je velika opasnost i mi ćemo vidjeti kako će se to dalje razvijati, ali to mislim da je sve u sklopu te opšte tendencije, znate, koju mi nismo sagledavali, jer ova tehnologija koju ja iznosim, ona je jako prosta, znate, od nesvojine do otuđenja svojine i bogatstva celog naroda. Međutim, ona se ne sagledava zato što se ona realizuje u jednom dužem vremenskom periodu i izgleda kao istorijska udes, jedan usud istorijski, da. Međutim, vi ste upravo, da ne bi se tako sve naveli primjer Hazara. Vi kažete, oni nisu nestali, što ih je kijevski knjaz porobio, mačem osvojio, oni su nestali onog trenutka kad su izabrali da prime judaizam. Znači, nestali su kao Hazari, ostali su i ušli su u deo jevrejskog korpusa. Ako sam ja dobro razumeo to. Vidite, u prosvetinoj enciklopediji postoji tamo, kako se to kaže, oznaka, objašnjenje Hazari. I tamo kaže, Hazari su nestali narod. Međutim, to je potpuna naučna netačnost, jer Hazari su se očuvali genetski. Oni su kao celina ostali očuvani genetski, jer, znate, ruski i uopšte slovenski narod ima jednu neverovatnu kulturu koja je prožeta pravoslavljem, koja ima izvanrednu tolerantnost. I pravoslavlje je vekovima bilo spoj između Evrope i Azije. U tom smislu i Azija je blagodarna što pravoslavlje nije nametalo tu svoju religiju drugim narodima, jer imate 1000 kultura i 1000 religija koje su se očuvale na teritoriji današnje Rusije i uopšte tog ruskog govornog područja koje izlazi izvan okvira Rusije,
upravo blagodarajući toj toleranciji ruske kulture i kada imate primjer kod Pavića u Hazarskom rečniku, on navodi da je kijevski knjaz zaista porušio taj grad, ali u prvom trenutku može se izvući pogrešan zaključak da on sugeriše da ih je on uništio. Međutim, to nije tačno. Kazari su se genetski učuvali. Oni su nestali ne zbog sukoba sa Rusijom, nego zbog potpuno drugog problema. Kada su prihvatili jednu od pustinskih ideologija, postepeno ta elita koja je vladala, što detaljno opisuje Lav Gumiljov, ruski poznati istoričar, jedan od najpoznatijih ruskih historičara, on objašnjava taj proces kako je elita, znači menševici, što su bili boljševici i u Sovjetskom savezu, kako jedna manjina, namećući taj model pustinske ideologije, to je bio judaizam, od korena odvaja ostali deo. Odvojila narod i uključila u sebe tako da su oni izgubili jezik i kulturno su nestali. Iako su se oni genetski očuvali i danas zauzimaju vodeće političke pozicije u Rusiji. Da. Međutim, u ovom primjeru znači ne svojina, pa onda pribavljanje svojine za uže krugove, vi navodite jedno iskustvo iz Sovjetskog saveza. To je Armand Hammer, našim gledalcima starijim je sigurno poznat. Mislim da je to jesen 1983. godine u Narodnom muzeju je bila jedna stvarno impresivna izložba slika iz njegove kolekcije, cijele njegove kolekcije, ali vi kažete taj gospodin je bio lični prijatelj sa vrhom komunističke partije Sovjetskog saveza i imao je monopol da uzima naftu, uvozi žito, izvozi žito i stvorio je izuzetno veliko bogatstvo. Da, ja sam napisao jedno pismo i obratio sam se antimonopolnim komitetima svih civilizovanih zemalja. Znači, između ostalog i ruskom. I ruskom. Ruskom sam zaista i predao uz pečat da su primili, međutim odgovor do danas nisam dobio, iako sam to uradio 1997. godine, gdje sam naveo i konkretni primjer i ukazao da zapadnim monopolistima odgovara da u slovenskim zemljama, u istočnoevropskim zemljama postoji socijalizam i komunistički neki model upravljanja i organizacije, državni monopol. Znate, jer oni mogu da dođu u jednu zemlju, da potkupe vrhušku ili birokratiju i da dobiju povoljnije cene i da u tom cilju održe svoj monopol na svetskom tržištu, pljačkajući time upravo i na zapadu. Narod, ali u suštini zapad. Tako je. Jer vidite kako je Hammer stvorio taj svoj monopol. On je stvorio jedan režim koji je na zapadu reklamirao kao jedno zlo i niko od normalnih investitora se više nije mogao pojaviti u toj Lenjinovoj Sovjetskom savezu. A on je u isto vrijeme trgovao jer znao je da je zaštićen, da je on faktički finansirao sa tom financijskom mafijom taj pučistički režim. Tako da je izvlačeći iz tog zatvaranja Rusije u svoju auru, stvarajući znači taj zid izolacionistički, dakle daleko pre hladnog rata, on je stvorio monopol na trgovinu sa Sovjetskim savezom. Na osnovu toga je tek stvorena njihova moć i na osnovu toga su ti financijski mafijaši osvojili vlast u Vašingtonu, što otvoreno govori i senator Buchanan američki, da je to okupaciona zona u stvari financijske mafije. U svom daljem pregledu u ovoj knjizi vi se slažete apsolutno sa teorijom dugih talaca Nikolaja Kondratjeva. Objasnite nam je. Znate, ja ističem strašnu protivrečnost i manipulaciju koju ekstremisti vrše sa ovim različitim pustinskim ideologijama, hrišćanstvom, judaizmom, muslimanstvom, komunizmom. I recimo, iako je svuda u svetskoj javnosti prisutno da je ovaj građanski rat, da je rat u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj i u Sloveniji ono što je bilo neki građanski rat,
i da je to sukob u stvari religioznih opština, i znači to je nepodeljeno mišljenje. Ja obrnuto i sam znači utičem na manipulaciju sa tim različitim religioznim opštinama. Ja obrnuto smatram da i ističem u knjizi da to nije građanski rad, da to nije religiozni rad, nego da je investicioni rad. Ja sam naime kao jedan poseban deo u knjizi naveo, odnosno formirao slovenski rečnik, odnosno rečnik Slovena, opredeljujući one bitne pojmove koji mogu da objasne tragediju slovenskog naroda u 20. veku. Jer mi smo preležali jednu bolest, kao što je kod Markesa u Makondu bila bolest zaborava, pa su oni u jednom trenutku pisali na kravi krava da bi znali sadržaj te pojave koje. Tako mislim da mi moramo da učimo neke od tih osnovnih pojmova. I u tom smislu sam naveo da su to investicioni ratovi. Zašto su se pojavili ti investicioni ratovi? Naime, postoji jedna zabluda da je hladni rat završen mirom. On nije završen mirom, nego je završen upravo tim lokalnim investicionim ratovima. A zašto je završen? Ja upravo nalazim objašnjenje u toj teoriji Kondratjeva. Znate, to je bio jedan praktičar i veliki naučnik svetskog glasa u Sovjetskoj Rusiji, koji je izučavao razvoj tehnologija i razvoj i pojave kriza. I konstatovao je u svojoj toj teoriji da se svakih 50 godina u 19. odnosno 20. veku pojavljuje neka primarna osnovna tehnologija koja određuje svu industrijsku nadgradnju, odnosno nadgradnju društva koja je uslovljena tom tehnologijom. I on kaže svakih 50 godina se ta tehnologija menja, a kriza je nesaglasnost organizacije društva sa novom tehnologijom i starom tehnologijom, jer društvo je organizovano prema staroj tehnologiji, ali mora da se prilagodi novoj tehnologiji koja dolazi, i u tom smislu se javlja kriza i višak radne snage i sve ostalo, cirkulacija kapitala mora da nađe nova rešenja i tako dalje. I u tom smislu Sovjetski savez je zbog i uopšte istočnoevropski politički sistemi nisu zbog nerešenog pitanja svojine mogli da implementiraju nova tehnološka rešenja koja su objektivno imala, jer Sovjetski savez i danas Rusija ima najveći broj pronalazaka, međutim oni zbog svojinskih odnosa nisu mogli da implementiraju, da primjene te pronalaske u ekonomski sistem. Zbog nesvojine. Zbog nesvojine, da. I znači oni nisu mogli brzo da se prilagode novoj tehnologiji. Zaostajali su i očigledno je da je bila procena neka da ne mogu da prate taj normalni tok primjene novih tehnologija i organizacije društva prema tim novim tehnologijama, tako da je hladni rat faktički završen, a taj sistem koji je postojao kao međunarodna struktura u istočnoevropskim zemljama se opredelio za jedan model izazivanja lokalnih ratova gde korak po korak uvode NATO i Zapad u stvari na slovenske teritorije. Međutim, ja mislim da, pazite, ja to pričam i nikom ne šteti, jer mislim u suštini jedni i drugi to znaju. Jedino što narod ne zna, pa misli tamo se u Sloveniji vodila velika bitka za zaštitu jugoslovenskih granica, a u stvari mislim da nije slučajno da 91. ili 92. kad se to desilo, na granice izlaze tenkovi bez municije. A isto se to dešava 91. kad je bio onaj puč, izlaze tenkovi na ulicu da štite neki puč bez ikakve municije. Znate, ti koji su izveli taj puč nisu bili toliko naivni. U Rusiji taj puč 91. godine GKČP, kako se zvalo to, zovu mali teatralni puč. Jer je svima očigledno bilo da je to samo farsa jedna i da se... Jasno, deo scenarija. Da se jedan jednopartijski sistem promoviše u neki demokratski sistem, iako je to sve igra. Tako da u tom smislu mislim da je podvala u tome slovenskim narodima što
navodim primjer Iraka. Kad je Irak ušao u Kuvajt, znate, ja sam uveren da je njima rečeno od strane upravo onih kojima je bio interes da ih bombarduju. Uđite sad u Kuvajt, to je vaš istorijski moment da povratite tu teritoriju. A kad su ušli, oni su onda pokazali šta im je bio interes. Tako da mislim da je podvaljeno i nama Slovenima time što se uvode te NATO jedinice na slovenske teritorije. Ja lično mislim da su to sve okupacione armije i da to nije nikakve mirotvorčestvo, nikakve mirovne snage. Ja bih pozvao i moje Crnogorce, jer sam ja po nacionalnosti Crnogorac, po narodnosti Srbin, da ne nasedaju na te provokacije, jer se sad, čujem dole, nagoveštava nešto za proleće, ulazak NATO-a i tako dalje, da se ne stvara zla krv i da ne nasedaju na te provokacije, jer je to očigledno igra jedna koja vodi samo zlu. Međutim, vi upozoravate i Ruse. Vi im skrećete pažnju šta im se desilo za tih 70 godina nesvojine. Kažete, još vas jedino Srbi zovu izvornim imenom Rusija. Svi ostali kažu ruski narod. Da, tu ima dva problema, znate. Ja sam preko ruskog radija, kad me novinarka pitala da li mislite da će nama isto da se desi što vas se i vama desilo, imajući u vidu bombardovanje Jugoslavije, pošto je bilo to u kontekstu razgovora, ja sam citirao Lenjina. Znate, jer je to bila njegova parola koja je stojala u centralnoj pošti na Tverskoj dugo godina, gde se on pozvao na Klauzevica, koji je rekao da niko neće rasturiti Rusiju s polja, jedino mogu je rasturiti iznutra. I to se zaista i desilo i dešava se, jer oni Rusiju razbijaju iznutra. I u tom smislu sam upozorio na takvu opasnost. A drugi problem i drugo pitanje na koje ste vi ukazali je činjenica da se narod slovenski uništava i tim putem što, recimo, Rusi su imali istorijski naziv koji se u izvornom smislu i sačuvao kod nas, kako mi zovemo Rusi. Mi zovemo Rusi, to je imenica. Međutim, Rusi sami sebe danas nazivaju Ruskije, što je pridev. Međutim, ja ne mislim da je to slučajno nastalo, ja mislim da je to posljedica niza istorijskih falsifikata, jer su mnogi ruski carevi bili i inostrani i razvila se ta normanska teorija da je i prva ruska država imala osnov za upravljače Vikinge koji su bili koji su uspostavili prvu rusku državu. Međutim, ja mislim da je to falsifikat, jer vizantijski... Falsifikat i to se u ovoj emisiji već odavno dokazuje i pokazuje. Jer vizantijski izvori navode, što je i normalno, da je ruska državnost samobitna i da je ruski narod samobitan i da je sam organizovao svoju državu i svoje organe upravljanja i razvije. I da je proistekao iz jednog većeg srpskog naroda, ali da vas ne uvlačim u temu koju razrađuje Srpska istorijska škola. Međutim, ovdje da zastanemo sa ovim daljim elaboriranjem vaših teza i njihovim nabrajanjem, jer me interesuje da napravimo presjek. Dakle, rekli ste, jedan uzrok je nesvojina, osnovni uzrok je gaženje zakona, na osnovu čega se i poništavanje zakona, na osnovu čega je cilj da se svojina pretvori u nesvojinu narodu crnom, i posle toga dolazi preko do kulturnog genocida, znači jezik i uopšte kultura se tope i tako nestaju narodi. Zakon i svojina, tada vi pravite jednu paralelu i kažete sve to. Govorili ste o Vatikanu koji je to obilato iskoristio i postao najbogatija organizacija na svetu. Bogata kako materijalno, tako i sa arhivama i dokumentacijom za dug istorijski period. Međutim, pravite paralelu i kažete, pominjete Svetog Savu, Krmčiju, koju vi zovete Kormčija,
nomokanon, naime, koji sadrži sve što treba da sadrži. Pa kažete, dakle, i crkvena i građanska pravila i zakone, tačno navodite, što je nesporno, izvore koje je Sveti Sava koristio da bi napisao nomokanon, i vi kažete kako to odlazi u Bugarsku, kako odlazi u Rusiju i biva i tamo primenjivano, što će reći da Sloveni sve do 20. veka su bili praktično fundirani, oslonjeni na zakon i na svojinu. 20. vek je vek kada se ono što se uradilo Rimljanima pre 2000 godina počinje primenjuje prema Slovenima. Jesam li ja to dobro obuhvatio? Da. Ili ćete napraviti tu ima nekoliko važnih pitanja koje ste vi načeli. Znači, jedno od osnovnih pitanja je da se rimsko pravo, u stvari pravilno rečeno grčko-rimsko pravo, jer su Rimljani prva pravna pravila preuzeli od Grka, od kolonija grčkih koje su bile na Apeninskom poluostrvu. Znači, to grčko-rimsko pravo se očuvalo kroz vizantijsku varijantu, kroz Justinijanovu kodifikaciju, koja je sažela sva ta pravna pravila koja su postojala, odnosno rečeno mnoga pravila koja su postojala u Rimskoj imperiji. Ta pravna pravila rimska, znači grčko-rimsko pravo, je preneto u slovenske zemlje upravo kroz zakonopravilo Svetog Save. Ja kada sam nekim ruskim autorima objašnjavao značaj te moje knjige koja je objavljena 1991. godine u Rusiji, koja je značila povratak na rimsko pravo, jedan profesor mi je rekao, Suhanov, da, to je kormčija. I znate, ja sam imao visoku ocjenu iz istorije prava, međutim čovjek to vremenom zaboravi dok nisam slučajno našao u ruskim izvorima da je Ruska pravoslavna crkva svo svoje pravo zasnivalo na tim pravilima Svetog Save koji su izneti u Kormčiji. Znači, to je kormilar za pravo, ne samo crkovno, no i svetovno pravo. Jer je Sveti Sava uneo mnoge zakone grčko-rimske upravo u taj svoj novokamon, koji je prihvaćen upravo u toj svetosavskoj varijanti i u Bugarskoj i u Rusiji. Tako da je naše slovensko pravo bazirano upravo na grčko-rimskom pravu. Na zakonu, ali priznaje svojinu. Sad ću ja da vam kažem, ne samo ta osnovne institute rimskog prava. Ja bih rekao da Kosovska bitka je imala jedan od osnovnih zakona zaštitu, osnovnih ciljeva zaštitu države i zakona koji su bili koncipirani očigledno na osnovu tih grčko-rimskih zakona. Jer pogledajte, ja bih rekao da je ovaj hrišćanski element kasnije postao primaran kroz epiku. Zbog čega? Što su se, kao i u rimskom slučaju, zakoni i sila vojna države srpske pokazala bespomoćnom pred naletom te fanatične mase i horde koju je nosila drugu, još bolje žestoku pustinsku ideologiju, muslimanstvo, muhamedanstvo. Jer otomanska ta imperija koja je nahrlila na srpsku državu je koristila sve forme tog ekstremnog fanatizma, uključujući i doping i drogu kao sredstvo stimulisanja tih vojnika. Tako da je znači sistem zakona bio bespomoćan u tom sukobu sa tom fanatizovanom ideologijom. I kasnije je srpski duh i narod preživeo oslanjajući se na drugu pustinsku ideologiju koja je imala onaj pozitivan fanatizam opstanka, stoicizam kao osnov svoje egzistencije. Tako da je kroz epiku u stvari taj hrišćanski element dobio prevagu u odnosu na to što je u stvari na Kosovskoj bici
štićeno. Jer zašto je za nas Kosovo sveta zemlja? Ne samo zbog te kosovske bitke, nego pre svega zbog onoga što je kosovska bitka štitila državu koja je, srpsku državu koja je bila na tom Kosovu. Sve duhovne spomenike, kulturno blago koje je bilo na Kosovu i Metohiji, ono što danas nazivamo. Da. Tako da u tom smislu to je jedan od važnih momenata shvatiti da je slovensko pravo bazirano i produžetak tog grčko-rimskog prava. Jer pogledajte, ja navodim tu i Vinčansko pismo i suštinu, jednu ideju da je slovenski živalj bio očigledno davno pre rođenja Hrista na toj teritoriju koju je okupljala Rimske imperije. Prilike 2500 godina pre Hrista. Da, pogledajte recimo konkretan slučaj Crne Gore koja je očuvala samostalnost od te Otomanske imperije i imala svoje običajno pravo. Kad je Bogišić sistematizovao to običajno pravo, pokazalo se da je on samo živeo rimsko pravo, znači to grčko-rimsko pravo, da je ono kroz Bogišićev, odnosno Bogišićev opšti imovinski zakonik Crne Gore, da je oživelo rimsko pravo, znači nekoliko godina posle usvajanja kod civila francuskog. Znači da je to, da je srpski živalj bio implementiran u rimsko društvo. Da li je tu koren slav, neki kolektivni robovi ili neka druga forma, ja nisam historik, ali mislim da bi istoričari morali da tomu posvete pažnje. Da, međutim vi kažete za ovaj genocid nad Slovenima, jedna od podvala, znači koja je preko komunista donesena Slovenima, zove se unutrašnje i vi dodajete međunarodne granice. Drugim rečima, pravljenje unutrašnjih granica u slovenskim pa i u srpskoj državi napravljene su, makar su ove godine tome dokaz, i međunarodne granice. Da, vidite, ja mislim da je ta teorija kreirana u nekom od centara moći, očigledno u Vatikanu, koji pravi svoje planove daleko unapred, i da je Tito, ja ga u knjizi nazivam papskim poslanikom, u svo uvažavanje njegovog nekog političkog aktivnosti. Ja objektivno ukazujem da je on papski poslanik u tom smislu što je primenio tu tehnologiju, odnosno tehniku razbijanja srpskog naroda i slovenskih naroda pre svega, jer se ta tehnika primenila u Čehoslovačkoj, u Sovjetskom savezu, odnosno u Ruskoj imperiji, gde su određene nekakve unutrašnje granice na koje niko nije obraćao pažnju 44. i 45. kad su te granice crtane. Jer je sve bilo po ramenu, nema ništa da brineš, to je samo da se ne ljute drugovi iz onog politbiroa, jel? Da, a posle, znači 50 godina, a u Sovjetskom savezu, znači posle 70 i nešto godina, pokazuje se da su te unutrašnje granice međunarodne, što je apsurd, znate, suverenitet... Međunarodne tako što ih sada ceo svet priznaje. Suverenitet kao jedan pojam koji ima međunarodno priznanje i u teoriji i u praksi i u međunarodnim konvencijama, ne može da prihvati takav apsurd da je unutrašnja granica međunarodna, jer je suverenitet pojam koji obuhvata... Nedeljiv. Da, nedeljiv. Tako da u tom smislu je to podvala koji su ekstremisti kao što je Kozirjev iskoristili da prihvate, jer to je ekstremno rešenje. Znate, ja otvoreno Kozirjeva nazivam ekstremistom jer je on za tu teoriju Genšera dodelio njemu doktorsku titulu, napuštajući sva pravila procesa. I to baš na Lomonosovu, čini mi se. Ne, na Lomonosovu, to je pri Akademiji Mida dodeljena njemu ta titula, iako je to proces narušavanja svih pravila i procedure. Pošto je Lomonosov inače bio Srbin, draže mi je da makar tu nije dobio tu medalju. Da, tamo je nemoguće. Da. Ali vi pravite odmah doradu i kažete, upravo zahvaljujući unutrašnjim međunarodnim granicama, danas nam podmeću ograničenost suvereniteta država, koji im je, znači, danas glavna osnova uz ljudska prava da intervenišu
kako njihovi interesi nalažu. Nudite protiv lek. To je teorijski vrlo interesantno. Vi kažete eksteritorijalni lični suverenitet. Da, vidite, ta teorija je pogubna jer ona je jedan element kreiranja novog prava. Kao što je u Sovjetskom savezu kreirano novo pravo, nisu htjeli da rimsko pravo, to dosta primamljivo zvuči kad stvarate nešto novo. Uvijek je pretpostavka da je to bolje. Međutim, sad se stvara potpuno jedan novi sistem koji ruši neke osnovne postulate. I oni stvaraju, znači, unutrašnje međunarodne granice, stvaraju ograničeni suverenitet koji ruši one precedente iz 14. godine i govore ne o suverenitetu, a o ograničenom suverenitetu. U tom smislu ja smatram da mi moramo tražiti rješenje i da u svetu postoje takva rješenja. Ja sam naveo kao moguće rješenje pravilo koje daleko više odgovara i istoriji razvoja društva i savremenim potrebama ljudi. Znači, to je pravilo eksteritorijalnog suvereniteta, gdje jedna država ne bi bila zainteresovana da otima teritoriju druge države, nego bi bila zainteresovana da ima svoje građane na teritoriji drugih država, time što bi na osnovu međunarodnih sporazuma ili bilateralnih sporazuma sa tom državom mogla da dobija deo poreza od građana koji se nalazi na teritoriji druge države. Recimo, ako je u pitanju Albanija, ona bi dobijala možda deo nekih poreza koji su Albanci inače davali i ostvarivali tamo i to bi se davalo toj drugoj državi. Kad je u pitanju Srbija, srpska dijaspora bi, kad bi radilo to, deo poreza koja plaća Americi uplaćivala nama. Jer je, znate, očigledan proces pritisaka američkih rasista da stvore sistem loše ekonomske situacije i da obezbede emigraciju belog građanstva na tu teritoriju, stvarajući svoju neku zaštitu u odnosu na svo okruženje koje imaju. Pošto je sve kako to i Huntington kaže, sve postaje tamnija i belje kose Amerika. Da, ja smatram da mi moramo formulisati u okviru postojećih državnih institucija Jugoslavije i slovenskih zemalja dva pravila. To je prvo pravilo, da obzirom na činjenicu da je komunizam očigledno finansiran i implementiran od strane inostranih centara moći, ne slovenskih centara moći, mi moramo tražiti period mirovanja, znači period od 70 godina ili 45 godina u kome ni jedna strana država ili država, institucija ili pojedinac ne bi mogli da dobijaju bilo koji oblik svojine ili akcija na teritoriji slovenskih zemalja, dok se kroz naknadu štete zbog bombardovanja, zbog okupacije, zbog implementiranja tog komunizma ne oporavi stanovništvo slovenskih zemalja i dođe u situaciju da može ravnopravno da učestvuje u otkupu kapitala ove ili one firme. Znači, to je ono što može da spreči taj genocid, primjenu tehnologije genocida protiv slovenskih naroda. Jer pogledajte, Poljska koja je mirno ušla u NATO, oni sad iznose podatak da 80-85%, čak i više, imovine i kapitala kontrolišu inostrane banke. Znači, oni ništa nisu, oni su dobrovoljno ušli tamo, ali sad konstatuju da je sva imovina i nacionalno bogatstvo odlazi u ruke inostranaca, jer oni nemaju... Bila je ranije nesvojina, sada ta nesvojina je što se Poljaka, Crnog ili ako se i kod nas ostvari mi opet nemamo svojinu, a samo što će sada, umjesto da bude u rukama jedne oligarhije, uže, dakle, domaće, postati, preći u ruke međunarodnih lihvara. Znate, to kad se kaže prihvatizacija kao pretvaranje političkog monopola u ekonomski, to je jedan segment. Znate, kad naši
monopolišu i uzimaju i koncentrišu u svojim rukama, ali oni su bespomoćni da ukupno bogatstvo, tako da ukupno bogatstvo u krajnjem slučaju uvek mora napolje da odle. I drugo na što bih ukazao što je jako važno, ovaj princip ja i ovde nedovoljno elaboriram, ali je strašno važno da se slovenskom stanovništvu ukupno izvrši naknada one migracije i dijaspore koja odlazi kroz normalne, civilizovane odnose, u tom smislu što bi Jugosloveni koji žive u Kanadi i Americi deo svog poreza kroz povoljnosti izbjegavanje dvojnog oporezivanja plaćali Jugoslaviji kao zemlji, što bi bilo u interesu i Zapada i Jugoslavije. Jer ja ukazujem da na ovo pravilo eksteritorijalnog nacionalnog suvereniteta treba razvijati i isticati i razmatrati i regulisati da se ne bi dešavalo kao što se desilo u bogatom Rimu, da dođu i unutrašnjim mehanizmima preuzmu vlast kao što je u Hazariji bilo, kao što je sad u Americi, znate, jer Amerika zaboravlja da ima opredeljenje svog nacionalnog bića na jedan, ja bih rekao, nepravilni način. Kad kažete šta ste građanima Sjedinjenih Američkih Država, pitate šta si po nacionalnosti, on kaže ja sam Amerikanac po nacionalnosti. A Amerikanac je oznaka porekla. Po Parijskoj konvenciji to bi bilo zabranjeno ako bi se radilo o znaku porekla za proizvod, jer dovodi u zabludu onoga koji koristi taj termin u tom smislu što je Amerikanac oznaka za građanina bilo Severne, bilo Južne Amerike, a ovdje očigledno nije taj slučaj. I oni zanemaruju nacionalni, realno nacionalni element koji ipak zadržava kontekst ili Jevreja, ili Srbina, ili Afroamerikanca ili Meksikanca ili Kubanca, jer vidite šta se desilo sad Kubancima. I kroz određeni period nije isključeno da se desi da ta masa jednostavno potre ono Amerikanaca. Jer isti je slučaj recimo u Rusiji, ono što sam rekao, od Rusi do Ruskije. Ja sam njih upozoravao u ovim mojim nastupima u tom smislu da nije isključeno da je planirano neki period smute, ono što je bilo u ruskoj istoriji 2-3 godine, kad posle 2-3 godine smute mogu i da kažu pa Ruskije to nije državljanstvo. To je građansko opredeljenje, pripadnosti. Tako da je to, mislim da je pojam nacionalnog eksteritorijalnog suvereniteta nešto o čemu će nauka još reći svoje ime u oblasti javnog prava međunarodnog, što nije moja uska specijalnost, ali sticajem okolnosti ja sam to dotakao. Da. Kada govorite o rezultatima NATO agresije, vi kažete da Srbi treba da znaju da su izvojevali 2 pobede. Koje? Pa, ja mislim da su izvojevali 2 pobede, ali da se to nedovoljno koristi, znate. Prva pobeda je to apsolutno jedinstvo srpskog naroda. Ja sam na kompakt disku naveo, citirao ovog princa Aleksandra Karađorđevića koji je oštro istupio protiv NATO agresije. Citirao sam jednog, kako ja za njega kažem, velikomučenika sa Golog otoka, Jola Stanišića, koji je na svakom mitingu koji je organizovan u Moskvi istupao faktički za jedan sistem od koga je možda davno istradao, ali nije zadržao tu zlu misao, zlu pamet, nego je zaista istinski kao veliki patriota štitio i osuđivao i NATO agresiju i štitio postojeći sistem i predsjednika Miloševića i tako dalje. Citirao sam istupanje veličanstveno Jelene Žigo na Smoljenskom kinofestivalu, gde je također ocenila, kao ja što sam nazvao Tomahawk pravo, ocenila Tomahawk demokratiju, to što Zapad nudi. Tako da je to velika pobjeda, znate. Znači, mi smo našli svoj zajednički imenitelj. Srbi su posle dugo godina ponovo ujedinjeni na nečem zajedničkom, patriotskom. Međutim, smatram da se to nedovoljno koristi. Ja sam naime došao bio ovde na susret dijaspore i
zbog nekog sistema prijavljivanja meni nije dozvoljeno da istupim i sa ovim kompakt diskom koji je danas dobio nagradu kao inostrani produkt, inostrani multimedijski kompakt disk. I mislim da se to nedovoljno koristi, jer mi smo postigli jedno apsolutno jedinstvo, znači svih političkih struktura, za isključenjem onih koji obavljaju određenu državnu delatnost ili partijsku delatnost, policijske ili partijske bezbednosti, znate. Tako da druga pobjeda velika je, to je jedna velika kreativnost individualna koja se iskazala u prvom internet ratu. Jer pojedinci koji su delovali kao slobodni strelci, znate, sa tim patriotskim osjećanjem, su stvorili takva veličanstvena dela da u internetu smo potpuno porazili jedan sistem dezinformisanja, ili savremeni svetski sistem, ja sam ga nazvao Gebelsovski news network, jer to je sistem dezinformisanja. GNN umjesto CNN. Da, GNN umjesto CNN. U tom smislu što taj zapadni informativni sistem je podređen tajnim ili javnim policijama i tom dezinformacionom sistemu u kojem je bila izložena naša zemlja. Taj segment interneta je pokazao se nedovoljno pokriven sa tim sistemom dezinformisanja, tako da je to bila naša druga velika pobjeda. Vi kažete, očigledno je, naime, ako se pogleda malo pažljivije vaš rad i vaša biografija, vi ne skrivate, ne volite baš mnogo Slobodana Miloševića, ali iz Moskve u toku agresije kažete ne dam ga. Znate, ne bih rekao volim ili ne volim, ja objektivno sagledavam, jer svako ko radi ima tu puno kritičkih zamjerki. Moja je knjiga vrlo kritička, ali dobronamerna. Dobronamerna, ona je u prošlom i u budućem vrlo kritička. Međutim, ja mislim da je normalno etičko pravilo da u situaciji kada je zemlja ugrožena da se brani predsjednik koji je izabran, koji je simbol tog nacionalnog otpora, da je to normalno i da to nije čak nešto što treba pohvaliti ili ne pohvaliti i u tom kontekstu gledati. Ja mislim da je to normalno etičko pravilo svakog normalnog čoveka. Znate, ja ne mogu da osporavam pravo ljudi da demonstriraju, to je normalan jedan poriv, kao što u porodici žena prva daje alarm ili pesnik prvi daje alarm da nešto ne postoje elementarni uslovi za egzistenciju. Ali zamislite da smo mi Srbi tamo u periodu 14. 18. godine rekli kralju, pa kralju izgubi 2/3 armije. Znate, nijedan nije bio slučaj, čak Apis koji je bio na dužnosti i morao da kontaktira, pa zbog toga i bio streljan, imao je pristup krajnje odanosti svemu tome. Znate, tako da je to nešto normalno, što je normalna etika i pravilo. Vi ste posle završetka agresije napisali i predsjedniku i patrijarhu pismo u kojim ih molite da dok ne povratimo Kosovo i Metohiju, sem rođenja i smrti, Srbi ništa drugo ne obeležavaju, da ukinu sve praznike. Da, ja smatram da medijski mi nismo pravilno delovali u tom periodu posle agresije, jer vidite, nas je izdala i zapadna hrišćanska koncesija i istočna. Bilo je, ja mislim, sramno, ali nam se to nije slučajno desilo, da ruski patrijarh, gospodin Ridriger, koji nije slovenskog porekla, ja bih rekao ne slučajno, dolazi ovde i urgira da se Kosovo, ono što je nama najsvetije, jer je tamo koren srpske duhovnosti, srpske državnosti i grobnice svih onih kosovskih junaka i junaka koji su poginuli u periodu 14. 18. godine jer nisu htjeli da prihvate inostrane policijske inspektore. Znači, u tom delu, recimo, hrišćanskog našeg bića, mi smo morali da kažemo tom hrišćanskom svetu
da nije bilo osnova da nas izdaju i da nisu mogli da nas izdaju. Međutim, znate, ja ne znam da li je ovo pismo i došlo do patrijarha, ali moj jasan poziv bio da dok je okupirana sveta srpska zemlja Kosovo i Metohija, da mi ne možemo imati nikakve ni svetovne ni duhovne praznike i da ja i sad molim i sad se obraćam i patrijarhu i predsjedniku da u tom smislu se odreknu praznika koje slavimo, jer za nas ne postoje praznici dok je inostrana vojna armija na tlu Kosova i Metohije i da do momenta dok se naša vojska ne vrati na Kosovo, mi ne trebamo da imamo bilo kakve državne i duhovne praznike. Znate, teško i naši komunisti i naša ova partija i struktura koja je na vlasti i hrišćani naši su dovoljno fanatizovani, ja to razumem, ali mi moramo to prevazići jer je nama Kosovo važnije i svetije od tih svih izražaja pripadnosti ovoj ili onoj koncesiji. Iz iste te Rusije, Rusima kažete, vi nam, gospodo, ne možete pomoći dok sami ne osudite genocid koji je učinjen nad Rusima. Znate, dok je trajala agresija, ja sam svaki dan imao drugara koji mi je na kompakt disku pravio nove i nove materijale i skoro svaki treći ili svake nedelje sam disk dostavljao svim strukturama, ambasadama, patrijarši tamo ruskoj i svim strukturama koji su na bilo na koji način mogle da utiču na zaštitu i da traže prestanak tog bombardovanja. Jednog dana sam došao kod patrijarha i primio me jedan sveštenik i rekao mi, znate, da ne hvalim sebe, ali kaže, vidim da ste pametan čovjek, dajte da organizujem sastanak s patrijarhom, napišite jedno pismo. I ja sam napisao pismo da hoću da se vidim to formalno sa patrijarhom, da bi porazgovarali o neformalnim oblicima podrške srpskom narodu, zvonjenje tamo, crkveni hod i tako dalje, i rekao da jasno mi je da oni ne mogu da nas razumeju našu tragediju i 100 poginulih ako još nisu progovorili o svojih 80 miliona ubijenih sagrađana i o tom velikom genocidu, najvećem genocidu ruskog naroda. Međutim, on mi rekao, nemojte to pisati i tako je ostalo da nisam ni primljen od patrijarha. Jer to je neka tema, ja ne bih rekao, ne da je zabranjena kao tema za diskusiju, ali tema koja se potiskuje. Ja sam rekao tu da posle Tihog Dona nema ne jednog vrednog literarnog dela u sovjetskoj literaturi upravo zbog toga što nema osvetljenja tog stravičnog akta genocida ruskog naroda. Jer nema te teze i antiteze koja može da opravda ili da konstatuje da su bile i retroaktivne akcije koje su rezultat tog genocida protiv nekoga drugoga, da su bile nedopustive bez obzira što je taj genocid ruskog naroda najstravičniji koji je urađen, a o kome se ćuti. Sada umjesto pitanja pročitat ću vam deo vašeg pisma, vaše upućenog mitropolitu. To je molitva, ja sam je nazvao. Da, i zove se molitva. Kaže, molim ti se, gospode, da preinačiš tvoju nameru da se vladiki Raško-Prizrenskom Artemiju osuši ruka zato što se u Gračanici rukovao sa državnim sekretarom SAD-a Madeleine Albright, koja je sa Monikom Levinsky ucenjivala predsjednika SAD-a da bombarduje Irak i Jugoslaviju. Gospode, ja znam da vladika Artemije nije kriv što su okupatori uzeli vlast u Srbiji i Jugoslaviji 1944. godine, da bi više od 50 godina terorisali srpski narod. Gospode, ja znam da vladika Artemije nije kriv što su komunistički okupatori slovenskih naroda izveli 90. godina ovog veka u Sloveniji i u Moskvi tenkove bez municije da bi otvorili vrata NATO okupatorima koji pedalj po pedalj osvajaju slovenske zemlje.
pomiluj ga, Gospode. Gospode, ja znam da je vladika Artemije odgovoran što će se i u sljedećem veku možda naći manijak poput Madeleine Albright koji će bombardovati Srbe očekujući da mu neki drugi srpski vladika poljubi ruku. Da, znate, ja kao član tribunala vrlo oštro osuđujem taj gest, ali smatram da ima puno mesta da naši umetnici iskažu tragičnost tog čina. Kod mene je prevladao taj akt osude, ali moguće da je to akt i velikomučenika koji je imao strašnu borbu da pruži ruku i da stisne tu okrvavljenu ruku Madeleine Albright. Jer ja mislim da je to najveći srpski neprijatelj, ta žena. I to je jedna velika borba, znate, mi smo u svojoj istoriji osudili 41. profesore koji su pružili saradnju nacistima. Da li je to čin samo žrtvovanja? Jer su to očigledno ljudi koji su prihvatili da budu duhovno mrtvi. Jer rukovati se sa ljudima koji su bombardovali i ubili tvoju decu, to je stravičan čin. Ja sam naveo Boru Đorđevića kao apostola istine, jer je rekao pesmom: decu vam nećemo oprostiti. I zamislite kakav je to moralni čin ili nemoralni čin. I koju ćemo mi katarzu morati da doživimo da bismo u pravom svetlu osvetlili i te ljude koji su 41. imam u vidu te profesore beogradske, koji su pružili ruku saradnje nacističkim okupatorima imajući u vidu tu moć nacističku ili tog Artemija. Ja jednostavno... A imali smo nedavno i primjer, skoro cijela naša opozicija se izrukova sa... Znate kako, našu opoziciju ja ocenjujem kao komunističku partijsku bezbednost. Jer mislim da je to određenje i da će spas srpskom narodu doći kad mi odvojimo državnu bezbednost od partijske bezbednosti. Znači, državna bezbednost mora da jača, a partijska bezbednost da se smatra krivično delo. Jer ukoliko opozicija stalno radi u korist svoje štete, znači ona nanosi, manipuliše sa narodom. Recimo, izveli su prošle godine u Beograd narod na mraz, na narod koji je promrzao, koji je koristio šerpe, lonce, zviždaljke i došli su u Moskvu, delegacija je došla te opozicije i sad mene zovu da se susretnem s njim, pošto je tamo bio jedan moj drugar, ja pitam gde vam je Đinđić i oni drvlje i kamene na njega. Ja kažem, kako vam obraz dozvoljava da se svađate, onaj narod kad dođete, jer su se tamo posvađali, rekao, kad dođete u Beograd, onaj narod će vas motkama rasturiti. Zamislite koji je to moral da kad su izvojevali pobedu, oni u stvari, znači na pjedestalu te pobede svađaju se da bi pobedu anulirali potpuno. Ja ne kažem ko je kriv, niti se mešam ko je kriv, ali ne može opozicija da deluje stalno u korist svoje štete. I ono što i pozicije i opozicija moraju da shvate, primjer Sovjetskog saveza, dok je postojala partijska bezbednost, Sovjetski savez je živeo. Znači, kad je ta partijska bezbednost razjedena implementiranjem jednog modela koji je Jakovljev neki preneo Raisi Gorbačov, taj ceo sistem se raspao. Znači, mi Srbi ne možemo dozvoliti da nam osnov bude partijska bezbednost. Jer partijska bezbednost, kao što je u slučaju Watergate-a, mora da znači samo krivično delo. Znači,
Ukoliko si ti član neke partije i špijuniraš u korist druge partije, to je krivično delo, ti moraš da nadoknadiš svu štetu koju pričiniš toj partiji i to mora da prihvati i SPS i JUL i svi. Znači, naša državna bezbednost mora da jača jer je naša država ugrožena. Znači, ta dva nivoa mi moramo razdvojiti. Tako da ja u tom smislu i Đinđića i ovog Vuka Draškovića ocenjujem da su oni deo neke partijske bezbednosti, jer nemoguće da i u ovog crnogorskog, kako se zove? Đukanovića. Tako da je to igra jedna koja je za našu državu, znate, srpska država ima dugovekovnu tradiciju i ona ne može da se igra na tim nivoima. Znate, tako da u tom smislu što su oni uradili, to je posebna priča i u tom nivou. Ona je za svaku osudu, znate. Jer sa dželatom se srpske dece rukovati, to je strašan čin. Ali ja ostavljam mogućnost da oni deluju i u drugom smislu, tako da je to stvar posebne etike. Ali Artemije da se rukuje sa tim dželatom, to je nedopustiv čin, barem po mom mišljenju, iako ostavljam umetnicima, ja sam napisao tu jedno obraćanje apostolima istine, znači književnicima, novinarima, stvaraocima, da osude, jer imamo toliko slučajeva i mogućnosti, sva ovo što nam se dešava je jedno prebogato, nažalost, štivo za stvaralaštvo u svim oblicima. Tako da njima ostavljam da pravilno osude taj čin, ali za mene je to stravično nemoralan čin. Milan Popović, da pređemo malo i na pitanje gledalaca. Milan Popović iz Beograda vas pita kolika je krivica srpskog naroda, dakle nas samih, za trenutnu situaciju? Pa znate šta, krivica naša, evo odmerite da nama u centru Beograda stoji spomenik rođaku Madeleine Albright i da mi to trpimo. I satrapu, komunističkom satrapu Srba. Ekstremisti, ja bih pravilno rekao, ekstremisti jedno, koji je nesporno ekstremista, znate, on se čovek ponosio time što je propagirao diktaturu kao oblik upravljena Srbima i Slovenima. Doduše ono narod kaže čim se blesav ponosi, pametan se stidi. Ali ja kad sam pitao ruske književnike kako je moguće da dželat ruskog naroda Lenjin, koji je tamo na Crvenom trgu, ruski narod ga faktički kroz manipulaciju, kroz sredstva informisanja štiti da ga sahrane i izbace iz zemlje. Oni kažu, mi hoćemo da ga sahranimo, a ne da nam njegovi saplemenici i saratnici nude za iznošenje i sahranu. Da li je to normalno, ja ne znam, ja bih ga što pre to bolje, ali to je logika. A evo imamo naš primjer, tako da u tom smislu smo mi krivi, jer dajemo za pravo Madeleine Albright da priča o diktaturi u Srbiji. Pritom, ja ponavljam, skriva da je njen rođak propagirao tu diktaturu i realizovao to, tako da je u tom smislu ja vidim i našu krivicu. Janko Petrović iz Beograda, da li treba izvršiti denacionalizaciju i oteto vratiti bivšim vlasnicima? Znate kako, ja sam 1991. godine napravio jedan satirični priručnik prihvatizacija, kako da bez jednog dinara i bez znanja u spoljnoj trgovini postanete vlasnik spoljnotrgovinske firme. Ja sam branio komunistu, jer Mladenović je neki, čak je bio Supovac, komunista, napravio tu Jugoslavija Komerc. Ja sam rekao, ne može niko da dobije ni jednu akciju dok taj Mladenović koji je stvorio Jugoslavija Komerc, koji je komunista, ne dobije prvi akcije, znate. I mi smo štrajkači anulirali tu privatizaciju, tako da je u tom smislu ono što su komunisti stvorili, njima treba dati. Ono što su oduzeli, moraju da vrate. Tako da je to prosto. Da. Marija Petrović iz Beograda, inače vaša koleginica sa fakulteta, da li građanski rat između Srba i Crnogoraca može uticati na našu dobrobit? Pa znate, ja pozivam sve Srbe, znači Srbe crnogorske nacionalnosti da ne nasedaju na ove igre koje su uvlačenje NATO na slovenske zemlje, tako da ne treba da se burkaju pred svojim unucima. Dragan Vraneš, opet Beograd, zašto Zapad i Amerika u balkanskim republikama podržavaju nacionaliste, a u Srbiji komuniste? Pa znate šta, ja ocenjujem da Zapad nemoguće da ne zna da su to jedni te isti.
ali im odgovara očigledno da manipuliše s time. Ja lično mislim da su trebali prvo da uhapse tamo Kučana od vrha pa do dole i da bi sve bilo mirno i završeno. Međutim, njihov je interes da južnoamerikanizuju Evropu. Tako da oni na tome igraju. Kovačević Mladen, opet Beograd. Zašto zbog nove tehnologije nije propala i Kina, ako je zbog toga propala Rusija? Znate šta, tu je teško ocenjivati, ali očigledno je da se i Kini spremaju teške igre i kako će se to završiti za Kinu, to je neizvesno. Ali naša, da vam kažem, naša slovenska naivnost evidentno igra svoju ulogu. Zorana Radović iz Beograda. Šta mislite o trenutnoj političkoj sceni Rusije? Pa znate, trenutno su sprovedeni ovi izbori koje ja nazivam više partijski komunistički izbori, jer oni jadnici pošteno sebe nazivaju u Dumi ne partijama nego frakcijama, što znači da je to jedna ista partija, su svi iz te komunističke partije i samo manipulišu sa ruskim narodom u tom smislu što građansko društvo mora da podrazumeva one istorijske i nacionalne realnosti. Znate, ne može u jednom građanskom društvu da bude slobodan izbor ako je zabranjeno da se bilo ko izjasni koje nacionalnosti. Tako da Rusi ne znaju ni za koga glasaju. Znači, to korporativni sistem koji Amerika nameće i koji će nju koštati, ja mislim, najviše, dozvoljava da je zabranjeno da se izjasni deputat ili bilo ko se bira koje nacionalnosti, a Rusi, ja mislim, u tom smislu nisu imali mogućnost izbora. I u tom smislu ja ocenjujem da je patriotski blok izgubio, jer se lažnih patriota je i kod njih i kod nas mnogo. I u tom smislu ja sam, kad je bila delegacija nekih naših umetnika iz Skupštine grada, pozivao da se ne izađe na meč sa Luškovim koji je napravio ogromne plakate Beograde, ti si naši, mi smo tvoji i tako neke farse, predstavljajući se za veliko Slovena, iako niti je Sloven, niti ima slovensko poreklo, niti je slovenski patriota. Kaplarević Stanoje iz Zemuna. Kako objašnjavate da je Moša Pijade proveo preko 20 godina na robiji, boreći se za prava sirotinje i radnika, a stavljen je u kontekst sa nedelima Albrightove? Gde su dokazi za nedela Moše Pijade? Dokaze o nedelima Moše Pijade, ja mislim, Albright iznosi kad tvrdi da postoje masovne grobnice i to je trebalo ispitati. Da, ali masovne grobnice učinjene u Crnoj Gori bacanjem patriota crnogorskih u jame. Ne znam, možda bi, evo, pošto sam i ja upotrebio jednu kvalifikaciju za Mošu Pijade, ja predlažem radi moje čiste duše da naš gledalac malo pročita onoj 13. julske događaje i kako bi se razvijao otpor okupatoru da nije bilo odluke Moše Pijade. Znate, da vam kažem, što se tiče Moše Pijade, uopšte nije sporno. Čovjek se ponosio time što je propagirao diktaturu. A mi smo diktaturu proletarijata shvatali to kao nešto ublaženo. Međutim, kad kažete diktatura, to jeste diktatura. I ona je bila stravična. Ja u tom smislu smatram da je Rusija sveta zemlja i realno sveta zemlja, jer kad čovjek dođe tamo iz Jugoslavije, on vidi u krajnjim oblicima ono što je možda kod nas bilo malo ili više prikriveno. Tako da u tom smislu ja sam mnoge stvari sagledao tamo kad sam vidio realno i tog istog Moše Pijadu i pojam šta je diktatura. Ja. Senad Mustanagić, Beograd. Odakle je profesoru informacija da su Osmanlije u ratu koristili narkotike? Rekli ste za Kosovsku bitku. Znate šta, ja nisam profesor, iako držim na mnogim univerzitetima predavanja, pozvan sam na Pravni fakultet u Beogradu u subotu da držim predavanje reklamaciono pravo za postdiplomce, ali to je činjenica. Znate kako je Beč spašen kada je turska sila okupirala Beč, neke trupe mađarske su slučajno naišle na kolonu, odnosno kako se karavan koji je nosio drogu pod Beč. I istoričari tvrde
da je tada spašen Beč time što nije doneta droga i oni su morali da se povuku jer je taj kontingent droge koji ih je održavao da se sa njima manipuliše propao i morali su da se vrate. Dobro, to je možda idealizovanje, ali to je nesporna činjenica. Da. Jovica Vlajko iz Novog Sada. Da li postoji način da se Srbi koji su se pokatoličili i koji se trenutno deklarišu kao Hrvati ubede da su oni ipak Srbi? Pa znate šta, tu ima različitih pristupa, da li oni prihvate, ja mislim u Dubrovniku nije ni sporno da Hrvati koji su, Srbi koji su katoličke vere, da oni održavaju to svoje srpstvo i ne zaboravljaju to svoje srpstvo, iako su bili prinuđeni da prihvate katoličanstvo, znate. Tako da mislim da tu i nije potrebno nikakvo ubeđivanje. Pre je potrebno to razumevanje korena tih različitosti kroz toga što sam ja govorio o pustinske ideologije, da bi mi svi u svesti svoje shvatili taj problem razdvajanja i problem razumevanja koji moramo postići. Dušan Pavlović iz Obrenovca. Da li katolička crkva zbog svojih nedela u srednjem veku i uopšte ima primese okultnog i satanističkog? Pa znate, ja se ne bavim tom problematikom, ne bih rekao da je to tako, ali ja smatram da katolička crkva mora konačno konstatovati ta svoja nedela. Ja sam recimo kad je rimsko pravo u pitanju koje su oni uništili i Rimljani predložio da Vatikan izdvaja milijardu dolara godišnje za izučavanje grčko-rimskog prava i stvaranje centara koji bi izučavali tu rimsku kulturu, jer je on očigledno svoje bogatstvo stvorio na tome što je uništio tu civilizaciju. Dakić Borivoje iz Šapca. Šta će se desiti sa našom društvenom svojinom? Pa znate, ja mislim da ja nisam u toku dugo ovde šta se dešava, da li taj proces privatizacije ide normalnim nekim tokom. Ja predlažem pre svega da se od Međunarodnog monetarnog fonda, od međunarodnih finansijskih institucija zahteva ono pravo mirovanja, da nam prvo nadoknade štetu za bombardovanje, da nam nadoknade štetu za okupaciju Kosova i Metohije i da tek posle toga se odredi vreme mirovanja kad će narod moći da nadoknadi onaj period komunistički kada smo imali tu društvenu svojinu, da stekne sposobnost i mogućnost da učestvuje u procesu privatizacije koja mora biti normalna. Znate, te procene tržišne da jedna fabrika ništa ne vredi i da se kupuje za $1 simbolično, a posle prodaje za milione, to je igra koju su shvatili i Mađari, i Poljaci, i Česi, i Slovaci, tako da... Obradović Dragan, također iz Obrenovca. Smatrate li da je moguće ponovo bombardovanje Jugoslavije? Teško pitanje. Znate, kad su me pitali u toj internet emisiji u aprilu, ja sam realno prognozirao da će trupe strane ući na Kosovo. 1998. godine u oktobru meseca su mi jugoslovenskim zvaničnicima pismeno najavio na osnovu analiza realnih naše prošlosti i realnog stanja da će ubice doći iz Vašingtona i to se ispostavilo kao tačno. Teško je sada reći, moguće je da jugoslovenski vojni i državni vrh može da obezbedi i spreči dalje bombardovanje, to su realne mogućnosti, ali nije isključeno da se podlegne daljoj primjeni ove strategije uvođenja NATO okupatora, ja kažem, odnosno NATO snaga na preostale teritorije Jugoslavije. I čitava grupa gledalaca vas je pitala da se izjasnite o uticaju jevrejskih lobija na razvoj čitave situacije u svetu, pa dakle konkretno i kod nas. Ja mislim da je to najbolje da pojasnimo vaš stav, pošto vi inače samo o ekstremistima i govorite. Da objasnite vaš stav kad smo mi u pitanju i svi ostali ekstremisti, kako vi poručujete Jeleni Boner i Madeleine Albright. I vi njih predlažete da oni prema Srbima imaju kriterij kao prema
Jevrejima u Izraelu? Pa tu su dve stvari. Ja mislim da je taj jevrejski ekstremistički lobi, znači jevrejski ekstremisti, jer ja jasno razdvajam Jevreje i jevrejski narod i jevrejske ekstremiste. Ja, na primjer, branim jednu veliku jevrejsku firmu i zastupam u Rusiji, tako da tu nije sporno, imam puno prijatelja Jevreja, ali jevrejskim ekstremistima sam ja poručio da je neprihvatljiva ideja da se muslimanima umjesto muslimanskih svetih zemalja koje su okupirane od strane Izraela predaju svete srpske teritorije na Kosovu. Znači taj barter koji oni rade mimo nas je neprihvatljiv. I u tom smislu kad je Jelena Borner sa ruske televizije predložila da se podeli Kosovo, ja sam rekao, Jelena, podeli Izrael, da Bog da ti. Ali u dobroj namjeri da ona shvati kolika je ta tragedija, ne u smislu da se deli sam Izrael, nego da sam predložio da, znači, Kozire, Jelena Boner, tamo Madeleine Albright, odu sami u Rambuje, da sednu i da kažu princip koliko Izrael da kilometara kvadratnih Arapima, isključujući onih koje je okupirao, da ćemo mi toliko isto dati Albancima i nek se nasele na toj teritoriji. Tako da je to, ja mislim, veliki utjecaj bio tih jevrejskih ekstremista protiv Srbije upravo na toj igri bartera zemalja. Gospodine Mitroviću, s obzirom na sve ovo što rekao smo večeras, možda sam vas ja i umorio sa zahtjevom da na vaše mnoge teze date pojašnjenje. Vaša završna ocena razvoja situacije na ovim lepim, ali već i to vrelim područjima Srbije i srpskog naroda. Vaše predviđanje situacije, šta nam valja činiti? Pa znate šta, mi ne možemo da se umorimo. Sad dok je okupatorska armija na Kosovu, jer ja tako ocenjujem te mirotvorčeske snage, mirovne snage na Kosovu. Naime, pre neki dan je bio 14. decembra je bio međunarodni tribunar u Jaroslavlju koji je doneo vrlo oštre verdikte protiv zemalja članica NATO i protiv vodećih lica NATO, zahtevajući čak i hapšenje u svim civilizovanim zemljama lica koje se pojave poput Pinochea na teritoriji civilizovanih zemalja, posebno slovenskih zemalja. Ja ipak nisam potpisao taj verdik, iako se slažem sa svim elementima da je NATO zločinačka organizacija, da su tamo prevladali ti elementi ekstremista i kompromituju ceo civilizovani svet. Ja nisam potpisao taj akt jer nije konstatovano da je narušena rezolucija, ja mislim da je 1244, u toj meri da se te mirotvorne snage pojavljuju kao okupacione NATO snage. Što je suština cele priče. Što je cela suština. Tako da mi ne možemo da se umorimo dok ne povratimo te svoje teritorije. Ali smatram da je suštinski za nas da ono što je narod već u celini i prihvatio, da opozicija mora da se opredeli za neke normalne etičke principe. Znači te igre kalkulantske sa Zapadom koji finansira otvoreno i kompromituje uopšte ceo izborni sistem. Znate, jer ja branim funkciju predsjednika i Miloševića pre svega zbog toga što branim pravo na izbor. Znate, finansijski centri moći na Zapadu su potpuno kompromitovali izborni sistem. Ubili su Kennedyja. Watergate su izdejstvovali u trenutku kad je Nixon pokušao mirni sporazum sa Kinom. A pre toga Spira Egnija, crnog poštenog, proglasili za lopova, što je nemoguće. Ma hiljade mogućnosti, znači potpuno je kompromitovan izborni sistem. Vidite šta rade sad sa Kolom. Znači dok je valjao, oni su ga uzdizali. Kad sad nešto nije prihvatio, treba paralela. Oni ga
maltretiraju sa nekim ucenama ala Levinski i tako dalje. Vidite, imate Miloševića koji im smeta kao autoritet, nego vidite šta je sa kraljevskom porodicom koju maltretiraju kroz sistem sredstava informisanja, odnosno dezinformisanja, i drmaju i hoće po svaku cenu da sruše kraljevsku porodicu u Velikoj Britaniji. Zašto? Zato što im smeta autoritet koji može da štiti nacionalne interese, ne samo u slovenskim zemljama, nego i bilo kojoj drugoj zemlji. Tako da u tom smislu mi moramo da se založimo svim silama da ostane mogućnost da jednog dana kad budemo birali novog predsjednika, narod zaista veruje da je to realan izbor, naš izbor. Jer mi moramo prevladati onu psihologiju koju smo imali iz otomanskog perioda, da je svaka vlast nama strana i da nas krade i tako dalje. Mi moramo stvarati tako sisteme kontrole demokratske da zaista možemo slobodno da radimo i da se razvijamo. Tako da u tom smislu i vlast i opozicija moraju proglasiti partijsku bezbednost, komunistička ili druga, da je to krivično delo, a državna bezbednost to je delo odvojeni. I ja mislim da će onda i opozicija biti etički ispravana i poštovati, i ja mislim normalno se zalagati da se zaštiti naša zemlja i da se ne dozvoli novi egzodus srpskog naroda u Crnoj Gori i tako dalje. Gospodine Mitrović, pričamo 2 sata. Nadam se da se niste umorili. Znam i siguran sam da će biti povoda da razgovaramo još koji put. Nadam se da ćete nam opet doći. Hvala vam puno i želim vam puno uspeha u radu i pozdrav svim našim građanima i posebno ovih dana da se sete svih Srba koji su izbegli sa Kosova i Metohije i svih Srba koji preživljavaju stravičan teror i što je najstrašnije, preživljavaju teror koji Zapad ne krije. Znate, Wall Street Journal koji ja kupujem u Moskvi otvoreno konstatuje da od 200.000 Srba 180.000 izbeglo iz Kosova i Metohije. Znači oni to otvoreno šantažiraju, ucenjuju jedan ceo narod tražeći neke političke ustupke. To je za nas nedopustivo. Hvala vam i na vremenu i na razgovor. Hvala vam puno na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji. Poštovani gledalci, bio je ovo dijalog u kome nam je dragi gost bio dr. Božidar Mitrović. Mislim da ste imali priliku da od čoveka u najboljim godinama čujete dosta zanimljivih stvari, ali meni lično je najinteresantnije to neposredno uverenje da čovek koji je na zapadu, odnosno u Moskvi, van Jugoslavije, napravio karijeru, sve radi sam i sve radi za svoj narod i to, čini mi se, radi dobro. Mislim da je to i osnovna poruka ove emisije. Držimo se zajedno i ne dajmo se. Umjesto laku noć, zamolit ću vas da pazite kome ljubite ruku, uporan u iščekivanju tog trenutka kad ću moći da vam poželim i prijatno.